Tonka će sutra. Tonka, napiši zadaću. Još ne znaš dobro pisati slovo B, više nalikuje na sarmu nego na slovo. Zabrinuo se tata. Sutra ću, prošvrljala je Tonka. Tonka, izvedi Strahimira u šetnju. Popiški će se na tepih. Htjela si psa, a ne brineš se o njemu, ljutila se mama. Sutra ću, procvrljala je Tonka. Tonka, pojedi doručak. Ne može se živjeti od čokolade i pudinga, prekipjelo je mami. Sutra ću. Evo, obećavam mama da ću sve to napraviti sutra. Ali Tonkice, tvoje sutra često postane preko sutra, a ono se gotovo uvijek pretvori u nikad. Zašto ne napraviš danas? Pitala je mama. Ali mama, zar ništa ne razumiješ? Pa sutra je toliko bolje od danas jer je pametnije. Dulje traje, ljepše izgleda, u njemu nema teškog slova B. Ja volim sutra kao što volim puding od vanilije, a od svega što imam u hladnjaku, to najviše volim. Mudrica si ti, Tonka, prava si mudrica, mama je zakolutala očima i odjenula jaknu. Drink! Jupi, stigli su ba i di, viknula je Tonka i potrčala baki i djedu u zagrljaj. Slušaj baku i djeda i nemoj filozofirati. Napravi što ti kažu, rekao je Tonki tata i s mamom izašao van. Tonka, slagalice su po cijeloj sobi. Pospremi ih u kutiju da ih Strahimir ne prožvaće za užinu, zamolila je baka. Sutra ću, bako, zamudrovala je Tonka. Tonka, molim te, promijeni čarape, još malo i treba će mi štipaljka za nos, bunio se djed. Sutra ću, djede, sad imam pametnijeg posla, rekla je Tonka i napravila stoj na glavi. Ba, čini li se tebi da je naša unučica dobila sutriće, namignuo je djed. Zbilja misliš di? A možda su samo ospice, rekla je baka. Tonka je načula baku i djeda i jako se zabrinula. To je nemoguće. Već sam imala ospice u vrtiću, bila sam točkasta od nosa pa do nožnog palca. Mama je rekla da ih ne mogu dobiti 2 put. Onda su je bez sumnje napali sutrići, zaključio je djed. Sutrići, što su sutrići? Brinula se Tonka. Ne želim ih imati, dajte mi sirup i skuhajte mi čaj. To mama napravi kad imam temperaturu, brbljala je nervozno Tonka. Gdje sam se zarazila u školi, hoće li proći, ja bih da prođu, neka prođu, cmoljila je. Sumnjam da će proći sami od sebe, Tonka. Prilijepili su se za tebe kao magnetići za hladnjak i ne daju se skinuti tako lako, objasnio joj je djed. Tonka je potrčala prema ogledalu, pokušavala je pronaći sutriće na licu, u kosi, na rukama, čak je zavirala i u nosnice. Ali nije ih mogla vidjeti. A što su ti sutrići, zašto ih ne mogu vidjeti, upitala je Tonka djeda. Sutriće dobivaju djeca koja vole odgađati svoje obveze. Za sutra. Zvuči li ti to poznato, Tonkice, upitao je djed. Oni koji ih imaju ponekad ih ne mogu jasno vidjeti, ali pogledaj malo bolje ogledalo, Tonka, potrudi se, objašnjavao je djed. Tonka se namještala, približavala se, pa udaljavala, okretala se na glavačke, skakutala na jednoj nozi i onda je ugledala. Sutrića, pa još jednog sutrića i još jednoga, pa još jednoga. U jednom ih trenutku više nije mogla ni nabrojiti. Toliko se sutrića zalijepilo za Tonku da se gotovo nije mogla ni pomaknuti. Nije se mogla igrati, nije se mogla zavaliti u naslonjač i gledati crtiće, nije mogla čak ni pojesti puding. Badi, jako me srbe ovi sutrići, što da radim, kako da ih odlijepim od sebe? Možemo li ih usisati? Ugnjavila je Tonka baku i djeda. Tonkice, volio bih ti reći nešto drukčije, ali od sutrića se možeš oporaviti jedino tako da se riješiš jednog po jednog, objasnio joj je djed. A mogu li to sutra? Pokušala je Tonka. Ne možeš, Tonka, moramo ih se riješiti danas, čvrst je bio djed. Ali ne brini. Mi ćemo ti pomoći, utješila je baka i na list papira bojicama napisala sve što Tonka danas nije obavila, a trebala je. Tonka, ba i di primili su se posla. Baka je Tonki na četkicu iscijedila pastu s okusom banane i Tonka je četkala zube dok joj djed davao upute. Jedan krug udesno, pa krug uljevo, pa malo iznutra i na kraju mučka i pljuni, navijao je djed. I eto, odlijepio se prvi sutrić. Strahimir je napokon otišao u šetnju, umalo se popiškio na tepih koliko je čekao. Drugi sutrić skočio je s Tonkine glave na pod. Baka i Tonka napravile su voćnu salatu za doručak i na kruh namazale maslac. Tonka je napokon pojela pravi doručak. Treći sutrić otkutrljao se niz Tonkino koljeno i sjeo u naslonjač. U pisanku je Tonka 10 puta napisala slovo B i riječi koje počinju slovom B. Banana,
baka, buba Mara, Brazil. Zatim je posložila sve igračke i oprala svoja smrdljiva stopala. Navukla je crvene čarape s bijelim točkama, njoj omiljene. Jedan po jedan, sutrići su se micali s Tonke, a nju više nije svrbjelo. Osjetila je veliko olakšanje, kao kad bi nakon trčanja u parku sjela i popila vode. Ovo nije bilo tako strašno, rekla je Tonka, a baka i djecu si namignuli. Nakon što je obavila sve zadatke, Tonka je cijelo popodne uživala s bakom i djedom u gradu. Otišli su u zoološki vrt, fotografirali se s majmunima i jeli pudeng od vanilije. Kad su navečer došli kući, Tonka je večerala, oprala zube, odjenula prugastu pidžamu i legla u krevet. Posljednji sutrić očetao je Tonke i bila je spremna za san. Tek što se namjestila u krevetu, čula je Tonka mamu i tatu kako ulaze u stan. Nisu mogli vjerovati da je obavila sve što je trebala i da je već u pidžami. Provjerili su u njezinu sobu i učinilo im se da Tonka spava, a Strahimir je hrkao kao voden konj. Pogledaj, našu Tonku već je zaspala, a nije ni stigla dati nam pusu, šapnula je mama tati. Nema veze, neka spava, pusu ćeš dobiti sutra, tješio je tata, ne znajući da je Tonka budna. Na te se riječi Tonka trgnula iz kreveta i potrčala im u zagrljaj. Grlila ih je dugo i nježno, najnježnije na svijetu. Tko će dočekati sutra? Sutra je daleko, pusu ćete dobiti sada, rekla je Tonka i cmoknula ih posred nosa.